Giko giki kirahanikire hakuhe na mugunda wa Mugie mathaa-ini ma thaa 11 hindi iria ngari riramakuite iratharikirwo na irahurwo rithathi ni njangiri ici. Amwe aria marakuire ni abitha umwe wa abitha a guthingatithia mawatho na uria urari ndereba wa ngari ino o undu umwe na abitha ungi uria utungataga wabici-ini ya kaunti mwena wa Nyahururu. Atongoria aria maracereire abitha uria urahonokire thibitari-ini ya Nyahururu ni marakomithirie giko giki na kuria thirikari igacarithitie ugitiri mwena ucio. Tunahuzunika sana kwa sababu ya mambo ambayo yamekuwa yakiendelea. Kwa sababu mambo haya ya watu kuuawa kama leo hii tunapoongea hivi tumewapoteza watu wawili na watu wawili wamejeruhiwa sana. Na watu hawa ni viongozi ambao walikuwa wameenda kazini. Na tungependa kusema kwamba mambo haya si hayajaanza leo. Ni mambo ambayo yamekuwa yakiendelea. Na tungeomba kwamba serikali iweze kuleta operation kali ili iweze kupigana na hawa wa Pokot ambao wamekaa msituni wakiweza kuiba ng'ombe za watu na wanaua watu. No ona kuri uguo atongoria ni maraugire giko giki kiracungiriirio kiuteti thutha wa gavana wa kaunti ino Nderitu Muriithi kuruguria mubango wa gucokia thayo wa ama ya kaunti-ini cia Laikipia, Baringo, Isiolo na Samburu. Mĩĩrĩ ya aya eri igitwo mocarĩ-inĩ ya Nyahururu. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa ni Wanjikũ wa Kahiũ. Oh my God!